Ikaze na makuru XTV ni umuyoboro kugezaho amakuru agiye atandukanye bari kugenda avugwa hirya no ku isi no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi ndagira ngo rero turebere hamwe imirwano idasanzwe yongeye kumvikana hagati y'umutwe wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo ufatanya n'igisirikare cya RDC FARDC wagabye ibitero muri aka gace kagenzurwa n'umutwe wa M23. Ibingibi bikaba byaramutse byumvikana muri iki gitondo ku itariki 3 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma kandi niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ndagusaba gukanda kuri subscribe nurangiza ufungure n'inzogera kugira ngo n'umunsi tuzajye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ikaze nk'uko nari maze kubikubwira munyemerere turebere hamwe imirwano idasanzwe yaramutse yumvikana muri groupema ya Mupfunyishanga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Haramukiye imirwano hagati ya M23 n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ufatanya n'igisirikare cya RDC FARDC wagabye ibitero muri aka gace kagenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru dukesha ikinyamakuru Actualité City CD avuga ko iyi mirwano yaramutse mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 3 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025, aho urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwaramutse rwumvikana hafi ya paruwasi ya Gatulika iri muri aka gace. Umwe mu baturage yagize ati muri Masisi Centre hari kubera imirwano hose, abarwanyi ba Wazalendo batangiye kugaba ibitero muri Masisi Centre kuva muri iki gitondo. Uyu muturage yakomeje agira ati nituzi abari kugenzura uyu mujyi kuko imirwano iracyakomeje, batangiye kurwana kuva mu gitondo cya kare. Abarwanyi ba Wazalendo bafite ibirindiro i Masisi Centre berekeje kuri kiliziya mu gace kitwa Imara, ni naho batangirije ibitero. None turi kumva ibyakurikiyeho. Undi waganiriye n'ikinyamakuru yavuze ko nta makuru menshi aramenyekana kuri iyi mirwano yaramutse yumvikana muri Masisi Centre, ariko M23 iracyakomeje kugira imbaraga muri ibi bice. Ni ku nshuro ya kabiri muri iki cyumweru abarwanyi ba Wazalendo bageragezaga kugaba ibitero, dore ko n'ubundi bari baragerageje kuwa mbere ariko bagahita asikigariwe ndabona bagahita bamurururwa na M23. Ibi bitero bibaye nyuma y'igihe Masisi Centre igenzurwa n'umutwe wa M23 ndetse kuva uyu mutwe wagenzura aka gace ibikorwa binyuranye byongeye gukora, nubwo sosiyete civile ivuga ko abaturage bagera muri 50% mu bari batuye uyu mujyi bahunze. Abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kugerageza kugaba ibitero kuri M23 muri aka gace, bakomeje gusa nk'abatokoza ibiri kugerwaho muri ibi bice aho amahoro yongeye kuboneka. Ni nyuma y'uko kandi umuyobozi w'ihuriro AFC M23 ubwo yari yifashishije amashusho agaragaza umuhuzabikorwa wayo agenda igoma n'amaguru, bagavuze ko nyuma y'amezi abiri uyu mujyi ubohowe ubu ngubu amahoro ahinda. Ubutumwa bwari bukubiye mu bwashyizwe hanze n'umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka, wavuze ko kuri uyu wa gatatu umuhuzabikorwa w'iri huriro yagiye ku biro bye mu mujyi wa Goma n'amaguru. Ubutumwa kandi bugira buti
ugutembera guto k'umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga kuri uyu wa gatatu tariki 2 Mata 2025 i Goma. Haje rero kubera gusuzuma ubuzima rusange ndetse no gusigasira ibidukikije no gusuzuma ibikorwa by'isuku nyuma y'amezi abiri habohowe uyu mujyi. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga yakoze urugendo n'amaguru agera ku biro bye, gihamya yuko ihuriro AFC M23 rihagaze neza. Muri aya mashusho Colonel Nanga ubu ari kumwe n'abandi mu bayobozi ba AFC M23 barimo umuvugizi Lawrence Kanyuka. Uyu muhuzabikorwa w'iri huriro agenda aramutsa abantu bamwe na bamwe bagiye bagenda bahura nawe nk'uko muri kugenda mubibona muri screen zanyu. Tariki ya 27 Mutarama 2025, umunsi utazibagirana mu mateka ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo abarwanyi b'umutwe wa M23 batangazaga ko ku mugaragaro ko bamaze gufata umujyi wa Goma usanzwe ari umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Ni nyuma y'uko uyu mujyi ubereyemo imirwano iremereye, aho abarwanyi ba M23 bakubise inshuro uruhande bari bahanganye rugizwe na FARDC, ingabo za SADC z'u Burundi n'abacancuro b'abanyaburayi, aho uru ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa nubwo rwari rufite intwaro za rutura, ariko M23 yarwamuruye, ubundi bamwe mu bari barugize bakanamanika amaboko, bamwe bakikiriza ingabo za SADC, abandi bakerekeza muri stade nk'uko bari babitegetswe na M23. Nyuma y'urugamba M23 yatangaje ko yatangiye ibikorwa byo gusukura umujyi wa Goma wari wabaye isibaniro ry'imirwano, ndetse hakaba hari n'imirambo myinshi y'abarwanaga ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa. Amezi abaye abiri uyu mujyi wa Goma uri mu maboko ya AFC M23 wanamaze gushyiraho abayobozi, aho benshi mu bawutuyemo bemeza ko umutekano bari barabuze kuva kera ubu bawufite, kuko baryama bagasinzira ndetse n'ibikorwa byabo bikaba bigenda neza nta nkomyi. Nabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ndabararikira kuza kubana nanjye mu makuru ya nimugoroba ari buze kuba agezweho. Hanyuma kandi niba utarakanda kuri subscribe, nyaboneka turagusaba kuyikanda kugira ngo n'ubundi amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi muzajye muhita mubibonera ku gihe. Naho nge ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubarinda. Assalam, shalom, shalom, hasta la vista, levar, bye bye, ciao, ciao.